Saan ka apulos nga inalilaw? Ang sipod ta ay ayatan ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko'y tidanam. Tanatong palmutlang ka arapaap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Gaputa ay ayatan ka unay. Duwata amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Anaraar tinamnama. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan at ampok dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Sino to'y kaduam a babae ang masikog? Ni Queenie, mami. Kaya na ko. Agmano ak, tita. Oh, bendisyonan na ka ti Diyos, iha. Mami, mabalin ka din ti samarag. Ituloy tayo dito nagtig sa sarita. Sige, sumrag kayo. May ka. Yolanda, ang tamad gaya mo sa ngaili tayo. O sino? Ni Queenie, Daddy. Kaya-nayat ko, masikugan. Anya, kaayan-ayat mo pa lang? Awanan kay tibain. Daddy. Saan niyo kumaadang ni Jojo, tito? Ibatan niyo. Oh, agtalda ka man. Ibatam ti anak ta. Ibatam. Ano? Di ka katimasyan ka lang iti babae apagang agawam? Daddy, sana balingin naramid do kanya ti kastoy. Basta, saan laki di ko masisango ni Queenie? Apay, ada ka di pa'y sa bali nobyang Jojo. Kwa? Agsao ka. Ado kayo babae itibiyag na iha. Nimilet ti maysa, ngayon sangpet na dito'y balay. Inyam amuna kada kami. Anya, Jojo, apay alin o kunak. Kunam idi asisyak. Sisyak lang ti babae itibiyag mo. Ngam, ado kami mo't gayam. Saan ka lino ko, Queenie? Kasi ka talaga ti ay-ayatag. Ikasar ka. Anyat pagsangitan, saan ka matabaybayan? Temok, siyak lang tay ayatam. Ikarin, isina kong nagitidan duma ka ayan-ayat ko. Ikastamat ni Milet nganyam amok idi kadamami kang dati. Inalilaw naklagayam. Sikat ti ay-ayatag, sikat ti ikasar ko. Sa sumardang kan nagsangsangin. Naragsak tanto nga ta. Idinto, taado ti pinaldaang mo ababay. Saan mo panunuto nita? Manu kami itibiyag mo. May kalima ka. Dua kailangan ka ni Milit anabati itibiyag ko. No kasta, insina mon dagiti talo. Wen, isa di mon panunutan dagjay. Ningay Milet. Kasaritak to tay sinak matan. Maaramid mo dita. Apay adi mo pala insina iti.
Agur uray klang itinapinta sa gundaway ang mga ibagakin ko na iti panagsinami. Alalilawan nak. Sikat ti ay ayatek ko ini. Sikat talaga ti kayat ko ngay kasara. Kasanun no di na kayat ti makisinakan ka. Dadya amilet. Awan mabalin na no isinakon. Alangan na sumangpot iti palay. Di ka kadimasyan kan kwa na. Di ka kadimakonsensya nulumda ang tumat. Apay kumaamas siya nakin ko na. Kasta lang ti bihag. At arag iti lumdaang. At damot na iti agragsak. Kasla sa anak anaragsak. Oray ikasarnak ako nam. Tanaamwak nga adu dagiti napaspasak tam a babae. Kunak matadi mo panunuto nita. Aglalo iti dadya milet. Awan masakit ang bakrang ko. Ha? Hello, Milet. Apay mawag ka. Ulbod ka? Inalilaw na? Anya na kitang ibagbagam. San kan nga gindidi mo? Amo kon nga den sangpot mo dita balayo amasiko ka babae. Anya? Nakamo. Naglapayag ti daga ako nada. Nang runa kat adakarkar na apagdangken paspasamak Jojo. Iso nga awan ti mailimad mo. Pakawanan na. Nasayat mat no namuam tapno may bagakon nga. Nganya! Apay di may tuloy. Agsaw ka. Ngagsinatan. Ha? Kasta ka dinaktan? Kalpasan nga impaay ko ti amin ko ken ka? Kasla aklain na poy nga iyo lang laktan? No kayat mo, agkita tayo ti personal. Tapno nasasaya ti panagdawat ko iti pamakawan ken ka. Agkita tayo ti sigod nga ayoyan ta. Sige, agkita ka nga rod. Sige. Urayan na kijay. Papanam, Jojo. Ay, makipagkita ka ni Milet, mami. Isu di mawag kita. Nadamag na nga sa balay sangput ko babae dito balay. Dahito yan ti kung kunakken ka iho. Saan tak ko man nababalawan, mami? Anya nga rod ti rantam a makipagkita kinimilet. Amangan no kayat mo mananapulaan. Nga iso ti pudno ngay ayatem kasta kadi. Saan, mami? No di ka tagkidawa kiti pamakawan ken ko na. Iti panangibagak. Agsina kami. Anya? Kasta kadi ti kalakana. Iti panangisidam kadagiti inayat mo babae. Rumbang lang nga awatan da. No niya ti desisyon ko, mami. Alangan nga idildil da pala ang tibagi na kanyak. Nauray jak kayatan nida. Oh, di ka kadi makonsensya kadagiti pinaspasaktam a babae. Saan ko mata pinilit ida ang makiinayat kanyak? Sa pasensyada lang. Di mo't nga rod mabalin nga asawa ka amin nida. Tano mabalin ko ma, di oray asawa ka amin nida, no kayat da. My goodness! Talaga nga awan ti konsensyam. Ano sige, mami? Inakon, tamangan no agur orayan ni Milet iti nagtulagan mi. Oh, agbalin manan anak kakaasi day je amilet iti daytoy apa nagkita yo. Awan mabalin. Talaga kasta ti biyag, mami. At darang iti dumteng apakaldaangan. Awan ko maunay ti masmas na ayan. No awan dagiti manglukloko akasken ka. Ibagak to ko ni Milet. Saan ulay nga gladingit iti panangisinak ken ko na. Ket no kayat na. Di uray umatindar to iti kasarmi ka ni Queenie. Ulbod ka! Inalilaw na! Apay inalilaw na! Kunami di siya klaan kay ayatam! Ngam agdamot gayam na si Kugam! Ayop ka! Awanan kay ti pusukan kararwa! Ulbod! Pakawanan ako, Milet. Agbalin ka kumanatib kar ka iti sumangbaya panubo. Nagturid ka amang ibaga kanya kadagita balikas! Naawan rantam ang mga sawa kanya! Saan mo kuman ngayong pilit aginunod ti amin ko? Dinadaal mo ti masakbayat! Sorry.
uraan niya pa iti bagbagam. Talaga ngay sinakan. Kasta kadilatan, ti kinalakan at ti panangisinam kanya. Sorry lang. Nalpasan. Bayam, ay kararag ko, makatumpong kanto madlangin ti lalaki, talaga paraken ka. Ang papawi ka, iti daytoy, apanangan lilaw mo kanya. Awan pagbabawya. Tanikuin iti talaga nga ay ayatek. Balasubas! Tinumpanak manan. Kasta ti may parbangkan ka. Saan ka abalsan? Wanong saktan. Nauray no namin ado at tinumpanak. Nasaksakit nga amang tinaramin mo kanya. Ngam ti panang tumpakten ka. Isu nga ron nga kidkidawak iti pamakawan tapno makamove on kan. Saan ka mapakawan? Pagpapawiyam! Ti panangalilaw mo kanya! Awanan ti parikot, mami, daddy. Insina ko ni Milet. Isa mabalin min nga si Kaswan kini Queenie dagiti masapsapol mi para ti panagkasar mi. Di ka kadi makonsensya. Iti panang lookom kinimilet, iho. Apay ko makonsensya, mami. Awanan ni kahit tibain. Awan pusom ken konsensya. Masyanak pa'y ka na iti babae ngay nalilaw mo. Nga musika. Pulos nga awan mariknam nga asika na kwadra. Dati, nalpasan na iti nararagsak nga aldaw may ka na iti babae ngayon sinak. Di da kumanungtan. Nagbalindan na napalabas iti biyag ko. Sige, aramidam na tangaruden nagiti kayat mo. O na No kasta, rugyan yon nga asikasun kini Queenie, dagiti papeles yung agkasar. Wan mami, kakayat ko nga iti kabita na panawan, agkasar kamin kani Queenie. Sapay la ko ma, tawan toon ti madamag mi asabali a babae iti biyag mo, Jojo. Inton makapagkasar kayon kani Queenie. Ikarik na ita, daddy. Agbalbali ba kon? Maramid mo gata dayta. Saan kanto nga ta na masulisog iti sabali a babae, iho? Saan toon, mami? Nalaus ti panagayad ko kani Queenie. Jak to pulos guliban, iti panagasawa mi. Nalpas matlaeng nga nanay pag naamin na papeles para ti panagkasarta. Nakaragrag sa kak unay. Agyamanak, no naragsak ka, Queenie. Ano mo awag Sungbata mon. Ha? Oh, asino ka diti umawawag? Ni Milet. Sungbatam, amuam na niya ti bagana. Saan ka nga agungat? Wano agimon? Saan? Amok ngamin, asyak at talaga ti ay ayatem. Sigin, sungbata mo ni Milet. Wan. Hello, Milet. Napanunot ko na umay kong tumutla atendaran ti kasaryo kini Queenie, Jojo. Nasaya at nakasta, Milet. Kaya ding-dinggan na kay ni Queenie. Tanda dito abay ko. Wano kayat mo kasarita? Si Kalaptan, ti kasarita? Kaano to ka di ti kasaryo? Inton agtapos na iti abulan, Sige, umayak to. Kat agdan to irigalok kada kayo. or isaan kanton nga regalo. Kababayin mo't kan ka. Pati ka di pa nagregalok kat paayam pa'y. Saan mo't kat di? Awatin yun to ti regalok. Tapakaragsak tumat ti mang regalo kada kayo kani Queenie. Okay, sikat ti makaam mo. Jojo, kasanon no umay tumang kibor ni Milet. Saan mo't nga ta? Ken, agtanto kano ited na karata regalo. Madanaga na kiti panangibaga nang idadaray na. Ang mga no agiskandalon to. Bayan, kasaritak to ni daddy. Iso to timang subaybay ka ni Milet, intun dumaray ti kalay sata. Madanaganak ngamin. Kunam idingin baga na, at di nakapulos mapakawan. Sa kalpasan na,
Umay to iti kasarta. Naka-move on mo't siguro. Isa ko na, kaya't natin dumaray to iti kasarta. Daddy, mabalintay ka ditag sarita. Anya ka diti pagsalita ang taiho. Imawag namin ni Milet. Kat kunana dumaray to iti kasarmi ka ni Queenie. Anya? Maamak ni Queenie, iti daray nanto. Isa kidaw ako mati panang subaybayon to kinkwana. Taam ka ni Queenie, na abangan no agi skandalon tulaeng ladya Milet. Sige, awan pagdanagam iho. Siya to, ti mangsipot ka na iti garaw ni Milet. Agyaman ak dati. Nandalin ti kasaryo, kan nandani mati nagpasngay ni Queenie. Mayat ko ba no nagtulagan nyo iti, nga agidan lang ti kasar kan bunyag. Siya tinangapurak ni Queenie nga kasar kami. Mabuteng ka, tamang no ada tumpor ti problema, no di mo pala ikasar ni Queenie. Isa sikan tinagganat, kasta ka di. Wanda di. Hanggang sapel ako mga, taan naawatan ni Milet, ti pananglukok kinkwanay di. Kablaawang kay Jojo? Iti panang ikasar mo, iti babae nga aga-agaw iti ayat. Adto iti regalo ken ka, Queenie? Ha? Anya dita, Milet? Awatam, maktanganan ti imak. Awatamon, kat kitaan yun to, no makapanawan amin na sa nga iliyo. Awatam latan, mahal. Magtanganan ti ima ka mangitagtagay. Awatamon, Queenie? Agyaman kami, Milet. Jojo, dayto langan regalo ni Milet ti maudi a regalo aluktanta. Anya nga ta regalo ni Milet? Luktamon tapno mamuan ta. Sige, bata. Naluktanan. Nangisit a kandila tin regalo ni Milet kadata. Ora yaklas simgar. Iti pa nakakitak iti dayto a kandela. Nangisit a kandela ti in regalo ni Milet. May sa ti kahit asawan na ito eh. Saan pa yan nakamove on ni Milet? Iti pa nangirigalo na kadatay ti kandela anang isit. Kasla, kayat na nga dadaka sa mapasamak kadatay. Awagak to ni Milet, kat kasarita kiti nalapan. Sapay lang kumatasumbatan na ti awag ko. Hello, Jojo? Ayop ka. Awan bain mo. Apay arinigalwan na kami iti asawa kiti nangisit a kandila. Anya ti kahit asawa na dyan? Dayjay anangisi ta kandela. Ti mangipasimudaag iti gurak kada kayo agasawa. Kagurgura kayo unay. Anya? Saan kanto anaragsak iti denana? Gapo, taado kami alinokom. Dayjay nangisit a kandela. Ti agbalin alunod yo. Anya? Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Jojo, umay ka man. Anay. Apay? Apay, Winnie? Aganakansan? Mabiglang, indak-irwar tilugan ni Tigaray. Itaray kayo sa ospital. Darasam, saan ko na maibturan? Oo, sakit na. Sige, oray na. Jojo, apay ngayon war mo tilugan ni Tigarahe. Ada ka di papanam? Naibag tasimbang put kayo ni Mami. Ni Queenie, agpaspasikalan. So itaray ko iti ospital. Mapantanitayan na. Duwatan amang itaray kan ko nito ospital.
Mami, Ah, mami, apay iho. Apay ngagsangsangit ka alim mo rita yan ti asawam. Kumustan ti asawam iho? awalan mami, natayan di asawa. Anya? Saan? Ti impas ngay na amaladaga. So tinagbiang mami. No kaano pa'y anatumpo nga munti talaga ngay ayatem. Isumat ti panakapukaw mo. Nadusa kami nga kasawa, mami. Awanan, nagpanilsin ti lubong ko. Gapoy ti panakatay ti asawa. Iho, mabalin aday to yan ti supapak. Dagiti inararamid mo apanang lukluko ka dagiti babae. Si kamatan ti lumdaang iho. Apaya kastoy, nagsakit. Amumon ti sakit ti mapukawan iti ipatpatag. Iho, kastama tinarik na dagiti babae ngay nalilaw mo. Marik na munti saem. Anarik na dagiti babae a pinaldaang mo. Ngamnupay kasta, iho, agbalin ka kumaanatibker. Si bibiyag pa'y ti anak yu kaniku ini. San ka unay alumdaang? Kun saan ka amapukawan itinamdama, iho? Taday ta anak yu kaniku ini, ti agbalin nga anaraar iti panagbiag mo. Tapno saan ka amayaw awan. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anay tampok dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos. Padaanan dagiti sabali paya pakasaritaan dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama.